inkosi nokusizwa ngumusa wayo namandla ayo ukwakha lendlu size siqede. Ngiyazenyeza bazalwane. Sadla sami asikaze seluleluni sakhiwo. Siyakhele udumo lwegama layo. Simi phambi kukaNkulunkulu ukuyinikela ukuba isetshenziswe umbuso wakhe. Makube ludumo kuNkulunkulu Baba wethu okuvela zonke izinto ezilungile nezinhle phakathi. Kuphakanyiswe uJesu Kristu inkosi yethu nomsindisi wethu. Udunyiswe uMoya oNgcwele umthombo wokukhanya, ukuphila namandla okuhlanjululwa. Bazalwane, simi phambi kwaNkulunkulu njengemnikelo lovela ezandleni zethu sibantwana bakhe. Lesakhiwo namuhla siyasinikela egameni leyise nelendodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. Lesakhiwo sizawusetshenziselwa kwakha umbuso kaNkulunkulu, kwakha bantu baNkulunkulu. Kungakho-ke lesakhiwo namuhla sisinikela kuNkulunkulu lo ngumnikazi webantu ukuze abantu bakhe basizakale uma bangena phansi kwalesakhiwo. Bazalwane, sikhwele akusiyo into lo ayiblema ngoba nababa wethu nazo sikhwele. Ngithi mina obethe wenziweni kwakhe ipulpiti ibe yinhle kudlula lele wayakha lekhaya. Uma nayibona ngoba zalale ipulpiti yehlukile kunalena lele ekhaya. Yinhle yasedolobheni lena. Ungangisibi baba ehleko omunye omdala. Enkosi, ngicela ukuyisa ifoni yami ma. Angikaboleke ngiyami. Nginikele nje isizathu ukuthi ukhona ukuxhumana nemfowenu. Ngiyathi ngiyabonga Nkosi. Nika umfundisi ifoni yami. Bazalwane, ngizawucela lapha emkhathini wenu kuvula lesinye sakhiwo lesingeni yalesi lesikhona lapha phakathi kwethu sisibone ngoba lesakhiwo bazalwane sizawusetshenziselwa khona la ekhaya. Nobe nami ngingasidinga nje bazalwane ngeke ngisithathe ngoba ngisala ekhaya. Sakhelwe la ekhaya. Ngizawucela ke bazalwane ke ngoba phela indlu kuye kube nale kuvala la ayikavalwa ke ngoba sesiyakhonza sikhonzela la. Ngiyacela ke babehleko ngoba le pulpit uyibethele. Manje angifuni ke ukuze ngidabule le ndwangu. Ngicela ke bazalwane kuvula lesakhiwo sana ipulpit kuthi nisibone ngesebantu nabazawuma la ngaphambili bazothula lisu laNkulunkulu.
endleleni lona likuphila likuphila igama likuphila lona likuphila ena Jesu likuphila Ngithandazo sinikelele sakhiwo Jesus. uNkulunkulu buyani bafundisi sithandazele lesakhiwo indlu lena indlu yaNkulunkulu lendlu lena Jesus. sibhedlela sabomoya Yes, Lord. lofike abuthakathaka emoyeni aphile Jesus. noma akakheki ngendlela uNkulunkulu afuna ukuthi akheke afika akheke Jesus. asisikelele lesakhiwo ngoba ngimthanda
muhle babe wethu lomwele. Indlela takho thiphakeme njengoba emazulu aphakeme kunemhlaba. Egameni leyise lendodana lelamonqwele. Sikhuluma livi lephila etiwana sakhiwo. Sihlanyela umlilo wakho kulesakhiwo. Kulesakhiwo babe sebukela imphefumulo etawusitakala. Kulesakhiwo babe sebukela umsebenzi wakho. Simphakathe Davide nakathi ngajabula nabathe sendlini kaJehova ngoba kuyabonelelwa akube indawo yetindzaba letimnandi. Lo wathi evini lakho babe utelekto letha indzaba letimnandi temphila kwebantu bonke. Baba wethu ongcwele akuthi indumiso yonke leyo entiwa kule ndawo ayibe nemlilo wakho. Akuthi baba umthandazo leyo entiwa kule ndawo awuvule iminyango. Akuthi Nkosi umnikelo lontawo entiwa kule ndawo uphumelele uNkulunkulu. Sithandazela uthando kule ndawo. Sithandazela munye kule ndawo. Sithandazela umoya wakho. Moya wakho. Moya wakho. Moya wakho. Moya wakho. Moya wakho. Sewuhlanyela kule ndawo. Siphathe ingadi yakho Jesu. Siphathe ingadi yakho Jesu. Baba inkathimlo yakho ihlale. Lithi lifu lakho izulu uhlalo sakho. Hlaba senebelo setinyawo umsila wengubo yakho walisa thembe na thembe lakho Nkulunkulu sila wakho uqalise le ndawo. Usizo sakho babe singesuki la wonke lofaka isandla kulomsebenzi ukuthi ube impumelelo. Babe siyakuthandazela ukuthi lofaka isandla bendela umusa anesweli angaguli. Baba wethu ongcwele mnakelele Nkulunkulu wethu omuhle. Bantwana bakho lobabeka kule ndawo wabeka lo msebenzi wawuqala ngabo. Siyawuthandazela umndeni wabo. Siyabathandazela abafihla Nkosi. Siyabafihla Nkulunkulu. Akhohlwa babethandazela inombolo. Akhohlwa kuthandazela ngokuthi Nkosi babe sesakhilela sakho asigcwale. Abaqhamuke etasi, abaqhamuke endla, abagcwale, abethe abagcwale, labancane labasha nabadala abagcwale kule ndawo. Nkulunkulu omuhle siyabonga, siyabusisa lo msebenzi wakho. Babe wethu ongcwele siyabonga Nkosi nana ibheji losipeyona nasulo kansel bandla. Siyabonga Nkosi akubele ngathimlo yakhe etiwale ligama. Akubele ngathimlo yakhe etiwale ligama. Nkulunkulu wethu ongcwele siyabonga ngosibusisa babo nkolo siniketela kusukela etulu. Babe sinikela lonke elidume egameni likaJesu. Iphupho lakho ngeke life Nkosi. Wethembekile Nkulunkulu egameni leyisele lendodana elamoncwele. Haleluya. Haibongi Nkosi Oh
La kusho uNkulunkulu kwemaski ukuthi ngikwethe. Amen. Ngiyacela emakela Flakas nababehleli Amen. bese lakiwe. Jesus, Cindy, Siwa. Sesifikile isikhathi sokubekwa kwabaholi. Masikhumbule emqondene nani bantwana bakaNkulunkulu. Masikhumbule imiyalo kaNkulunkulu asinika yona ngezwi lakhe elingcwele. Ngakho-ke ngiyancenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu. Kube ngukukhonza kwenu okuqotho. Ningalilingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokupheleleyo, okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Hallelujah. Khuthalelani ukube niziveze nethembekile kuNkulunkulu. Izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu livale. Nifundisane ngokuhlakanipha konke. Niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya. Nimhubele uNkulunkulu ezinhliziyweni zenu. Manje sesifike esikhathini esibalulekile salapho nimi phambili kwelathi sinethwesa umsebenzi wokubonelela ibala. Sengathi ningabheka lo msebenzi eninikwa wona ngokuba ungumsebenzi kaNkulunkulu. Zihlonipheni, niziphathe
Ngicela abantu abamhlonipha. Laba usozaba ngumholi, usozaba umfundisi. Konke mbizeni lolo otholakalayo kulo msebenzi. Ziningi izigodi, ziningi iy'gilili, maningi ama-challenges alo msebenzi. Lesiveza ukuthi useyizakazela ezandleni zenu. Kuningi, bambanani kohlelo. Ningesi la ebandleni kanti nigileni ekhaya. Lungisani ekhaya, nise la ebandleni. Senigezele nobabili. Ningese ebandleni kanti nibophelele emafini. Kuzakwenamela ebandleni. Wozani lapha seniphila nobabili. Nibambisane nobabili. Wena usisebenzi kanye nisisebenzi kanye namongcwele lozanibambisa kulo msebenzi. Akusewe izandla zenu nemfundo yenu, kodwa waNkulunkulu kanye nani. Egameni likayise nelendodana nelikaMongcwele ngibeka isandla uNkulunkulu kulo baba wethu ongcwele ukuthi nobe uNkulunkulu wethu ongcwele nekukhashana so uvuma lo msebenzi inkosi ukuthi uyaselula isandla sakhe ukubambisa emsebenzini wakho. Baba wethu ongcwele menze thusi lalo msebenzi uNkulunkulu wethu ongcwele so manje ube naye ngaso sonke isikhathi uthembekile. Uzakumsiza uNkulunkulu wethu ongcwele ngoba lo msebenzi wesiye wakhe kungoba siyabona inkosi uthembekile egameni leyisebelendodana nelikaMongcwele uthe Nkosi ngizakunifundisa nginikhombise indlela lokufanele nihambe ngayo. Ngineluleke liso lami lingesuki kini baba wethu ongcwele nakuye lo wesifazane ngibeka isandla Nkosi uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi basasebenza lo msebenzi uNkulunkulu ukubambisana emsebenzini wakho. Bani kanye nabo basize njengoba angumsizi uNkulunkulu amsize umyeni wakho egameni likaJesu Kristu zawusenzela lokhu egameni likaJesu Kristu. Abanye abantu bami anikhaba ngabafundisi zawusebenza emalangene kati amenzando sikholela kuye Emalangeni
Hawu bazalwane. Leso lihlule ngala. Nabone amabhodlela amakhulu. Manje ke bazalwane ngicela nje kuba mfishane. Ngobe ngingaze ngiphazamise appetite. Yangale. Isheshe iappetite yangapha. Isheshe iluze bazalwane. Kodwa le ngale silindile amasha 5. Kuthi kudla kalungu bazalwane ake nibekezele kuyesu singalinda. Kodwa ngapha kungako nje ke bakulimita ukuthi uma ushumayela kakhulu yenza 30 minutes 15 minutes uma bathi ke bantu lala babadathishako bathi babese bayakulahlekela kanti bowusadeliver so sele wedwana bantu sebaphumile kumane sekunale bhodi nje bona basekho. Ngicela ke bazalwane kungalibambeleli simane sifunde incwadi yaLuka sahluko 21 emavesi abe mabili. Luka sahluko 21 verse 14 na 15. Nishapuzele abazalwane ngobe angifuni ukusala ngedwa nobe ngisale nendosana bazalwane labaningi sebangasekho la njengoba nje senginendulele ukuthi nelami liso phela libonile ngale mabhodweni lamakhulu. Fundani bazalwane. To Luke 21 verse 13 na 14 15. 15. Yeah. Sihloko sithi tinhlupheko netibonakaliso tesikhathi. Lelo uyawuba lithuba lenu lekufakaza ngaleli vangeli. Luka 21 sis. Yes. Awubuke kahle. 14 sis. How? No, phela. Hayi. Kahle 21 Verse 14. Chapter 14. Aye, chapter 21. Chapter 21. Yes, man. Timiseleni Yebo. nesini bazalwane ngicela Yebo. 13 mina. Oh. Haleluya. Timiseleni etinhlitiyweni nasetingcondweni tenu ngekuthi ningatihluphi ngekucabanga ukuthi niyawutivikela kanjani. Ngoba phela ngiyawuninika emavi nekuhlakanipha lekuyawubate noma esinye setitha tenu lesiyawuba nemandla ekumelana nekuphikisana nani. Liyaphila Nkosi livi lakho. Lingumlilo Nkosi livi lakho. Siyalemukela Nkosi ngegama lika Jesu. Sithumbe Nkosi ingqondo tethu ngalesi sikhathi ngegama lika Jesu. Sende Nkosi silamukele na inceke yakho Nkosi yende babiphumisele konke babe lokushigqilele enhlitweni yakhe nasengqondweni yakhe ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Bazalwane kusiyami nginesifiso sokuveza nje lokubili nje bazalwane kungabi bathi budlelwane bekholwa namongcwele kube sekuye kokugcina ke kube sekuba ke lokho ukuthi kufela la ngingeke ngifele khona mina kufela kwalona lihamba kufela kwamongcwele kubili nje bazalwane ngithi bazalwane sibuke nabo budlelwane bemuntu lokholwako namoya waNkulunkulu nathishela wethu lemholi wethu budlelwane belikholwa namoya longcwele waNkulunkulu. Bazalwane eBhayibhelini uma sifunda iBhayibheli liBhayibheli liyakuveza lokhu ukuthi
ikhona into lemthokozisako moya waNkulunkulu uma uhamba naye. Uma nje kunamoya waNkulunkulu ikhona into lekwenza moya ongcwele eze kuwe asondele kuwe lokho lokwashiwo ngaye akweze moya waNkulunkulu la kuwe. Uma mongcwele angithishela akufundise mongcwele, uma angumholi akuhole mongcwele waNkulunkulu, uma kusho ukuthi mongcwele waNkulunkulu akukhumbuze mongcwele umsebenzi wakhe. Lokwakha ke udlelwane bakho kanye nomongcwele kulethwa impilo lengcwele. Uma ufunda iBhayibheli encwadini yeZaga yabona 16 verse 20 lithi kuyamjabulisa uma uphila impilo lengasoleki. Uma uphila impilo lengasoleki kuyamjabulisa ngongcwele, kwenza ukuthi la phakathi kwakho nomongcwele kube nebudlelwano. Lizwi laNkulunkulu lokulidla lona lokuyivula lencwadi lena ufunde lapha phakathi kuwe lokho ke ngoba iBhayibheli bazalwane uthiwa laphefumulelwa lingcenye yaNkulunkulu liBhayibheli. Uma nje lencwadi lena uyifunda usuke wakha lobudlelwane bakho namoya waNkulunkulu. Uma ungafundi nje iBhayibheli iviki lonke uzawubuzwa. Uma uthi uyayibuka kwenzeke njani? Kwenza ukuthi ikhona indima leyo yakho longakake wayilima. Umthandazo bazalwane noma sidumphuzela kangaka nje emakholweni ukuthi umthandazo ngiwo lobalulekile empilweni yelikholwa ngoba wakha lobudlelwane phakathi kwakho nomongcwele. Kusila kudla ngiko lokwenza ukuthi ngibe lula. Kodwa ngizawufikela nje lapho Nkosi yami. Ngibe lula. Ungasheshe ukhaqele ey'dweni kwedlula kalula. Awusheshe ukhaqele uma nobuholi bamongcwele bukhona la kuwe. Lomunye wathi mamba ningaze nje ngizile 3 wemalanga ngicela kusheshe ngivale lapho ungefiki bazalwane. Ikhona izinto lezilahlekako la kuwe emsimbeni. Uyalahlekelwa ulahlekelwe ngulokufanele lokufunwa ngenyama kube sekuya kulahlekela leni lokukhona bamongcwele somvulele ethuba mongcwele ukuthi asondele abe seduzane nawe. Amen. Ungamkhohlwa umkakho akhona. Benzi bazalwane ngeke nginawo. Ngeke ngisho. Angazi ukuthi leni ungasela nje kudla. Mina umkami besathi empetheni. Kanti ngisisi wakho yini? Haleluya. Hayi wena. Ngiyabantu abadala bona. Hawu, la ingane kasele empilweni. Ungazusi zikhona izinto lezi kulahlekelako. Nikokwenza lokho bazalwane ngoba kwakha nobudlelwane bakho nomongcwele. Hawu bazalwane. Mina ngake ekuseni lapha enhlangano. Ngathi ngiyafika. Ikhona intombazana le ngathi ngiyayibuza bathi wagana useJozi. Bemfake kufuba tiya ekuseni. Ngabo-June ngabo-July August uma ufike uyenhlangano ufika sogodolile. Ngathi ngiyafika lapha kwisidudla lentombazana
engithelele itiye isidudla ngase ngimasi nawo thelele itiye mntanami ngathi ngisahla sinko uyabona thatha sinko kwaqhamuka intombazana lebuhlambuluzi ngabe babatshela abafundisi kuzinto lengingabekisa ngayo lokhu mahala uyabona sibone nje usibone nalala ezehlukana khona uyibone wema lo mntwana intombazana wema phambi kwami angimnengibhizi ngetiye ngithi isikhathi esingaka angabhizi itiye ngoba uyambona mhlawumbe ufuna itiye yini wabuka mina sithi ngamnaka mina ngambuka lo mntwana akakhulumi lutho ngase ngisuke wehla naye emini wehla naye ngathi hawu ngabuyela etiyeni ake mehlo ubone kahle ngathi ngiyabuyela intombazana kuluka nakuhle ngezwa buhlungu emoyeni wami umntwana nkosi yami aze wayithengisa mina kuze lemaphawukeni kodwa ngezwa buhlungu enhliziyweni yami ngoba ngongcwele lana ufanele ukhaqele khona ufike edlule nawe ungabanjwa ngilapha kufika kubanjwa abantu khona ngabe ngabatshela ebadleni ngathi mina Lapha phela ngiyabazi. Lapha kusekhona khefu. Kodwa kwakukhona khefu. Yebo kwakukhona lapho kudliwa khona. Weza nomunye ntombazana athi boba beyinkumbi boba bela siyahla udikiwe. Wafika ntombazana wathi cala wabona ukuthi boba abamnaki. Waqala kuhamba lapha phakathi kwethu. Sinda labo baba bayeka kudla babuka ngoba phela angeke advertise phela bambuka ntombazana mina ngibuka bona ukuthi la baba bangaka lo mntwana angcono kutheni kube ngesikhathi bezalwane bengizanitshela unitshengise ukuthi lithi iBhayibheli wethiye bangaki bantu besilisa ngalo ugqoka lokugqokile bangaki ke bantu lesebafile babulawa ngilogqoka ngijabulile ngizwa labanye abazalwane bathi ngifunde incwadi yalabanye bathi ebandleni kuyafundiswa ukugqoka kwemuntu lokolwayo awusiphumzeni bazalwane siphumzeni bantwana bakaNkulunkulu loku advertise ngemzimba wakho ngoba lithi nikelani imizimba yenu ninikele kuNkulunkulu lokubukisa lokuba sendaweni ngemzimba wakho akusiko kwekhona washa siphephe manje ekameleni nahlebo yaso umjubele uthi baba buya ngada ngesibheke uyeke kujubela emadoda angesiye wethu akusiyo kahle uma nje ufuna zilime ziyesheni jubela le ekameleni nawe umfuso washo njalo inkulu zefanele wathi lokho sisebe wathi lo moya gogo ungathi gogo akusabiza sitikile okay bazalwane ngifuna ukuthi le ndaba yamongcwele uma asakhona mongcwele lokukhona bamongcwele lala sifunde khona ukuthi ningabohlupheka ngoba izimo ayifani bazalwane ningabohlupheka ningayikhathaze engqondweni uma nihlangana nempi nje ngoba ezinye izimpi bazalwane sitha uma ufunda iBhayibheli sitha asisi singangengqondo yakho asikwenzi sitha kodwa sisa singaphezulu kwakho
lo Sanheleb nake namfunde eBhayibhelini. Likhona iculo lelithi noma sitha sethu siyigulisa. Ngoba sitha asifiki singangawo kulesinye isikhathi. Bayibathi sitha nje masifika usifika ngendlela uyabona lengaphezulu kwengqondo yakho. Lala sifunda khona ke lithi ungadishuphi caphela ungadishuphi engqondweni yakho. Ngoba ukhona uNkulunkulu lona lasinike yena. Lothi izimpi kungezami athi yena ngezakhe. Lolo kufanele kuliwe ngimi uma ngoba uyabona ukuthi lapha ke mina ngeke ngikhona. Abe sothatha indawo ke yena, indawo yakho. Yebo kusho njalo bazalwane. Uthi uzehlisa yena aphakamise mina. Niyazi nje bazalwane eBhayibhelini uNkulunkulu uthi uMose akhipha abantwana baka-Israyeli eGibhithe. uNkulunkulu uMose vele. Angiyeke-ke ngoba nani phela iBhayibheli anginelifuni lisho nje. Mose angakhipha abantwana bakaFaro aweze abantwana baka-Israyeli wenze lobuphofu. Anibone ngani ukuthi uNkulunkulu ebethatha lokhu lokwenziwe nguye abesokunikeza Mose athi kwenziwe nguMose. uNkulunkulu ke wenze njalo bobaba, wenze njalo bafundisi. Ithi into yenziwe nguye uma uhlanganyele kuloko la kwenzileni abesokuthi kwenziwe nguye. Uyakuvuza uNkulunkulu kakhulu kanti lobiza imphefumulo babehlelo. Lobiza imphefumulo ayibizele uJesu uNkulunkulu. Uthi babe uma anganidosi ngeke nisekile. Umsebenzi wokudosa umuntu ukuze asindiswe wenziwa uNkulunkulu ayise umuntu kuJesu. Bese siyayibonga bethina. Basho njalo lo mfundisi wami wathi mina mama ngiphidozi mina ngiyakubuka nje lo bafana lapha kushumayele emathendeni ngiyakubuka nje kodwa umdlalo wodwa emama lo wathi mina mama mangimisa kuthende mina ngimisa kuthende ngisuke nje lapho ngimisa kuthende la mangishumayela mina ugiqika wonke umuntu phansi baphethe bonke labantu nguye lo phela na ukwabele mawudlu labesiyo wakho wenzani ngoba le gcathulo ayisizo zakho so ukwabeleleni ko oversize sithande siyathola thuba uyabona ngoba nokuyiphakamiso uyabona kuza nesitha uyiphakameni mazi ukuthi phela iproud ungaze uthi hey akusesiye lona lathi ijobe ukuze uphakamise lokho khona ke bamongcwele bazalwane lithi iBhayibheli akasiphanga umoya wokugwala ukuthi singabuye sesaba kodwa wasipha umoya wemandla umoya wothando umoya wokuyidima sengiphelelwe isikhathi bazalwane. Amen. Ngiyayikhumbula indaba ya sengigcina ngayo bekungu-5 amaphoyinti yami kodwa sengigcina ngale ndaba ya Petro ekhuza Ananiya. Ngiyayikhumbula leyo ndaba. Lokukhona bamongcwele ebandleni lokukhona bamongcwele babehlelo kuwe ungumntwana kaNkulunkulu. Yefika le ndoda ifika seyihlephukile lokhu la kusho izola ngasesiko so ufika nengcenye uphethe ingcenye uphethe ingcenye yalokhu la kothembisile. Wathini Petro bazalwane ngicela sikhumbule wathini Petro? Ngifuna nencenyana lethi nebazalwane ucambelani emanga umongcwele ngoba lokukhona bamongcwele lapho Petro bamkhona umuntu ucambe emanga bazalwane ungabona kanje umuntu sengemanga ke lapha ubona ngalokukhona bamongcwele uyabona kuvumelene bazalwane uhlale phansi incwadi ya Matthew 25 verse 10 uthi lokukhona bamoya ongcwele
beza laba lebalindele Jesu bahamba kanye naye. Ngiyakhumbula lezo. Yini leyabeza bahamba le? Kwakubukhona babongcwele la kubo. Lokukhona babongcwele ke kwathi nje uma kuthiwa sokhaletile nami sokhona. Laba ke labanana kukhona babongcwele bahamba naye. Yabona. Ufakaza Awu Jesu. Uli